Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite rina ntuku njega na rwairi Alhamis tariki 15 mweri jwa Januari mwaka ni 2026 mbita wakabwe mutharimi kango shuguri ngathoce mwanya ni bwega nontu bagwitana mbere kurumirira a ningi ugatuthura nontu baku amuni tutwikite nyombe ya nteto iri negweta kathetune ka mero kuma kireni kirwe na kimoni moni. Thank you very much. Ukolilwa gututhingatira kiri mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya na kinya kiri YouTube @Meru TV Kenya na mitandao ingi ya kisasa ya kijenzi @Meru TV Kenya kwa mukira nteto bura igutondoka. Tutegere mpanga ithirite igitabarikia ntere cia igembe na buni wagagia bwa ukaria burabo tabarakitie ntere i na renande bisa barwangi rwa ukaria bambiritie ochonkodi bwa antobaile arome ilia limo ilia tiri ilia mou barakoringa na ribotire kinyirite metha ya nteto baragwatire Kenya mwari wa shukuru ya Murera de Secondary School okiri aitete shukuru kenda amukira kithomo na nande aciari borito kwithira bariritho orida ana nabo bakwithira bagita ngendo rukiri gataitile kenda baithira bakiamukira kithomo muno ntere cia mwirio jwa igembe riboti ikome omutia Boris Nterezia Giotene ibaozwana na dhoani rua bele bauteka mware ofomfo sukuru ebarikie sekondari ya Murera no mwata kia inyetete sukuru ntoboko likidhua ni mwarimu munene murungamirio sukuru eno Danieli Kenyoro utalelia kana ketu ka form 4 kawitwa Lineti Kadhambi ka Joseph Munywa ikata kirwe ninguns keyete skuru na nonto manto yo ya ikiborisi ntiyariria na inya ku ninkoromba sana security agencies bathiata neburu batumiro weso bo kuata nchabukuyu siandaka ikuona itiomba kuona mwari ungi okwambia nanga weneri ndare ya chukuru yara MP etu aru yayo Friday ya teenage pregnancy nonto igembe centro ni talikitere mo number 1 na teenage pregnancies ni makarika ya utuma mwarimu oria ciari bamienera iria kwina cukuru ebaroka ciana bo cukuru rukire bongwa kana babaringanira bakinyaku bari ikundi kundi romba asiari para bainana bari muno saindi cia Tukai Nkanga Kariobangi na area ciontheira simbanite sana itarire ambura kinya kethara imuthenya na kwina mu na kuntu kumwe yonto na rendiria sikinya tha mwanja kalala nukira au kuma kithakene yonto weini nkwenkira au kuma ukumira kithakene kia skuru ku reputi lazima yoka utuku rira ukona kutina ntu ndaromba asiari tukengira ciana betu katwa bawatanithia group ura bamurera beya bai group ku asiari betu tukaingiriana ikenda batika onayo atinjirene ya kabuboteani mwarimu na kuria nene bokaria bareo machibu anini bo nyumba 10 na Kinya area managers kuiritaniria na magi kuona makarika ya yate ukuyirwa ringi Murera yona ntora bai motori makarika ya unta yona ringi ririo rya mbere na yatingi lakini iyaka rindi bukwenda kwanjiria no uthithiri wa kare akujukirio atua ona muteremuko ku nyumba 10 Sabueria Njuri Ncheke na Kinyanyuthi babwete kuangamisha buru ana bara bakuiria bange bathoma nonto batathomere babachokia nyuma minyanda kazi ona ari bathoma bambo batia kaba korokoraya kuinde na nganga na byote bile kumwegira mimba ateke ye wita koraya mutia kana kinya kumundisi karenje wita skuru kuunda romba
security agencies cionthe cieri gwata ana bau ntebeta ana akora bau bawatire mwana wetu wa form 4. Nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia nirigiro mwana wakethira akiona kioto kiawe kagitino kau aciari kuma cukuru ya Gituri Primary School erinteresha kibonga ni wadine marimanti gicigo mbunge kia Tharaka ni bacumiritie kuria thirikari kubategera na ritho ningi gutamburukia njara ya utethio kiri ana bacukuru ino ntobwo kiaramukira gitabarikitie ntere na kwithira kuri na mpara nene bakiuria kwithire kuri na irio bia musanda bigokinye ntere kenda kuthukia ngarama ithire ikinyelia ajiari nonto bwa into bya kwithira na byo gutena mashara migudene ni riboti ya Dagara wa Iguna warira bakurege gomanoni ya korugoria tamu ya mbiashari babo bacukuru ya Gituri Primary wandini ya marimanti kere na bibogete baithere tabagia korokera gomo bone na kere kuria bise na gochwerana bya kuria tomikene na kere kwithora mbura tiraga na ntara cha Tharaka wananke theta muno no tiyojoje nyakirai wana bya kuri thina na bisi no atwetwe cukuru kwagu tokoramba ta thirikari tutetherie ana bakathoma becagwa batakwenuka mizie nontu ana baingi barenuka mizie batikwana gya kuria bagacoka batarita lunch na uliro bya umira kabicha mtu arakethete muno akana kira ikimo kana takethe nyiritie muno tan especially nyunde na mwana ogo na unge na bangi banyerie boy itogwetu airia at least nwanto twana tombe kuria cukuru nontu tomotoruma distance ndaya muno kwa gwito koromba ta aciari twinyere twe boy nontu mwarimu na gutwetia biti itogwetu agia kurumia twana nontu mwarimu atiomba ukara na mwana atabaite gwito koromba thirikari bukiombikaga aki tombe kuraithirwa na ritho ringi Mosiasa na mobiashara konteni ya Tharaka ni thina orokoromba giteke mojumbe mwakorokere siacha mwaka wa 2027 Madam Terega K10 orankurugia kuriongerete aciari babake betambito gutigeri bakuraithiria na bao nukwenda wikalanie na ciana ino nontu ni tuyo mangina maciana ino na ngina niendete ku understand mwana nkinya gwikala cukuru na nkinya mucie utike usage mwana tigwikala wega cukuru kana mwana ni mule musukuru kabisa ukabiragirwa report ni wega ushirikiane especially daino skuli kirugolwa na headmasters mukamenya guciana cia gwikara skulu mbeto ya Madam Gaki muno kirentongorira chinge ciana imwe especially cia grade 10 ni tendipoti skulu na Tharaka muno nontu a challenges cia mbia negoro kulai na kesi bale materi that mwana lasire tuna balwa nontu ngina ni disabled atabota kugulirwa nombi ribole ni nkiuga nontu challenges ino cionthe iriku na atongoria mamangi no megwe mate kumenya kubokothie mbere na ground anko ma communicatera ati atongoria muyo muriteni muri athure maindi ni kumenya wananchi mamuthurire bo magwikara guko mamumena challenges ya fees muno mu support gakere thokerete ana baba na sabuni wa mana sanitary pad macukuru ya primary Gituri kibonga wandini ya marimanti nkiripotera Meru TV rito kambita Ndagara weguna nabo akari kuma ntere cia Nkobor nabo ni bataita ni bacumiritie gukatha itagaria ria thoko ya Nkobo gutwika municipality kana gwitithwa nkathi igitwika municipality bakiuga gitumi bambiritie na kupinga muswanda jo na igiriri ria kwagirithwa kwa Nkobo gutwika municipality ni burabo bari community bataithirite bakiurua ciuria bia bata ekonini mbibiongo bakenda kwithira bikithirika irana kimoni ni participation kana public participation ne riboti ya mwandiki wetu wa Mteto Mutugi Okiambi Yuma ya nkushene kwa kagite kurulia kuweithia Nkobo municipality na arua kamite tongerite mwelga jwa taita batongeretwe ni MC wa Nkuene Martin Kome Makasi ni betikanite na kajoka kwa mukera municipality ya Nkobo kagita bakwejita gukujira ukurugwa wacha tae une mbunge ya kaunti ya Meru kujita kuona tuikurukia the municipality chata ya Nkobo na bondi bakenete nontu bondi ba participate tege process yeje utu mora atigiro nyuma kinya umwe
so ingwanda guchokera mbere ma assembly yetu emiru no ntuba ukurukia chata nchokere members ba bonde batonge twethi patron Nick chairman Mbaya na chairman yo community yengi wa Gitari ngwendo bachokere ngatho sana no ntubwa weka community amwe na kuonia community right yao na kuba solution amantu jari na thina mbere kena tuma ni kuona municipality kambuge iboyaga kia yububundi uratumite gikaro eke kiombeka na mbuge iboyaga ki governor wetu mutumanto ithinkia ora kurukite ma governor jonda yaja kurukirite aja na ma MP bageria gukurukia municipality nkobona jwarema na mwanka narua gatoraja twika mite ya Taita yanto 65 to represent mirige ya 13 ya Taita na tokiuga abatu itetekanirite ya municipality uringana na tongeria baba akariba Taita ne kabatara tonyire wakire mutaratara jojone kyo gitumi barareganaga na municipality jo Nkubu community ya menyi antu bamero te abari na thina ini batari na thina na municipality bare thina kutha bate kuuzishwa kikubanga mantu je into biao na toga tutwira turegete meanke au yonthe mweshimwa makasi ugira kiage tumite jorema ne antu beragwa mantu na inya mwere bakinyerwa bakira bakundwa municipality ya Kirorini na barega na mantu jau itwaiganirwe na twamwira wa sentiment kana wa fears kana wa worries no ntore urenge roigagwa kabiro gakweja bae na ari bakuthima miunda anga igukara na ndi antu bagokira bakina ina bakira wa kinyati uko batere okara na ndi batu atukuga tucokeretie leadership yu nkatho mono no ntibaronere kweri antu batendemi antu bate aregi maendeleo ndi maendeleo bwega toiganirwe twinde twagwata murigi juju twinde twajukujia turi amwe na ndikio kuona gukena kwa na arua ni arareu bare na wirigiro bwa mendikithia jarekire ripoti ya ukurukwa ne mbunge jentuko ya Jumatatu report ira ya the select committee ya 7 tutombo mearije na arua lakini speaker akuaja na directions mandi indio report yewe kari na yanda tu nyomba yeje the honorables ora yandiki kali niwe kanda twa ikali na tugeta bara members the committee ya 7 members ngubaromba ba community bedre bareo mande tukambiria thenya ngabwa the exact time boja buigwa tukia adopt report yewe na ya adopted as it was ende mbere antu betu report yetu nayo ikarirwa mande na tukethira tureaja na yekurukwe na yandaptwe nikenda mantu jara yonde twaritie ndene ya report jomba gwetania na chata na antu bonde bomba kunganirwa no ntu jaja imantu ja weru gute mundu jure aja na ikyo tutwire gutetera kuma tene no ntu mantu nyumene au jara thithagwa na mundu ko batwe sheria ratuthithetie itwetikire twendene Taita percentage ya antu betu bangu baba kandikwa percentage ya kamite ya municipality na percentage yore kendelea Taita kethere involved kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi nakio ni kiriro na gukaya kwa akari kuma athirurujine ni gicigombunge kia Igembe Central barabashumiritie gutariria mathina kathomba mathina nkutho baithirite bagikorokira nikira bakuga ni wagi bwa rui rutheru rwa gutumirwa miji ni bura baugite mubunge wa Dan Kele na remete kwithira kibanjira ithima bia rui romba ni kiri mubunge wao kwithira agikoke mauro ninge kuingia wirane bagutigira kuri na ithima bia rui riboti ya Mureithi Waba tugea tukaura tukaya mitungi tweta kwene kirimene kia muru tweta twagula rongo ndi ya winto mbagi nya witie rongo bwao kimutubu itu mienda no nturwe rwatukunda tukunda tuninda tena nya rutitheri muno rwatutumira antu basirite bongwa rutikwana rwamwera na ku antu awitu kwenda rwirutheru ntureyi no ntu galaitha skuru yetu anaiba kwithinya baina mirimu ya typhoid muno na yau yonthe withina bwao nio itu aindi twitariri inge muno rira ya sana au bwao ya kimutubwa itwirie itarira ya muno kwinkuromba bwao uyu ntwethingia atwanire nture ya mikuthure sehemu hii ya kimutubwa tunaomba aone bila atatusaidia na kisima atusimbie bwao moja hapa sisi kama watu wa sehemu hii ya kimutubwa kuna shida kubwa ya maji watu wetu kukiwa wakati kama huu bado wanaumia hakuna maji na bila tunaomba washirika wetu muendelee ku harvest
kutega maji ya mvua. Nunueni tank zile dogo dogo ama kubwa kulingana na uwezo wako, hakikisha hakuna maji inatoka kwa mabati inapotea. Kimutubwa twithina roji muno no ntonye primary yongo tiona roji kimutubwa karo rwe ya turu kaura rwe za rwe ta thina rwe za rwe ke ya tunsele tuke ya tuko to ya tukaura. Nayo mbatikano ya siasa gicigo mbunge kia Tigania West nitite na mbere kugwata mwanki gaki Mboi Bensunda agikuthuranga ikutho na kuonania kuria kunganirwo kwawe nikira kuga ni utongeria bubwe bwa mubunge uriku John Mutunga Kanywethia na aria Bensunda kana gaki Mboi atariritikira kuga ni wagi bwa maendeleo maturene kiri gicigo mbunge kia Tigania West agita na mbere kwiringira ndebe yawe duwe akomba kwithira akingia mawirane jagukiria mwire oju jwatiania. Ni ripoti ya Adams Muturia wathirenja. Usiasa Kakimbo yero yeke na ritorengia Kimbensunda kumeshombo katika Westino ro kumere matete kwa bunge na shombo keu na ichumirete na komba kwithira kimenere bonene mu bunge wa kontoko John Kanywethe Mutunga. Atu enwe kwena mantu arejire ayo ya meru narambiririe kuruira antu nkima cia mucere arako kimuchie aibaruira mucere na nchu on Jumamosi chionde aeta antu obamathira mucere thani mucere ne nchu na abanenkera mana yaile mantu yo yonkwenda antu betu twariria ruari na mbwira oburantura akuwa utongeria bura twina butianie yetu ni utongeria butikobua botabu echo botabwire goro na ruari botebwa na kinyaru botebwa utongeria bwa mheshimiwa wetwa Daktari John Kanywethie Mutunga mutongeria utwinu MP no aretete ukia butu ina butianie yetu nontu jatha imbura niraurire bia kuria murikeni mpempe na akaikuma na bura bunene aomba kubwithie weta antu muchiokia eba mathaira. Mheshimiwa ndiye ndo kuria u antu baro weta katuwe ki family ureta mukuru kana mwekuru ati kuyania na twana tokie ake yakaria thani yanda mucere na nchu wachoka wa mwathiringi mana ile ngarame weta na yochoka Jumamosi chionde ibo mheshimiwa akubwithia ara ko kimuchie poni uchabuki itabiete kubua itebwa ruare itebwa rune itebwa kinyauke ametubeba ujinga na kamatite antu betu kiwa Pwambere aretete mpare ino aretete okabotu ina butiania yonde nontu bakwetha otin developments akubwithia twata constituency inge ito ankene nacio tigani isi nara itukuona barabara nkuruki ya inya ichiekiri lami tweta nara inge turigeni acio barabara cia lami no cio tamburuka ukauria atiri kaheshimiwa baba constituency ibeta kuromba mibango nini maendeleo ya Tanzania kana Uganda beta kuromba no thirikari netu enio Mheshimiwa ibu ikubu nene burabwithakia nontu mantu yara tukuona yakibwithikana ara kwa bandindi Nyoro kwa bagathoni wa Mushomba na constituency inge twina chia Mheshimiwa ni ina barabara tambeche iba kuritana chungu ichi kuriaria itukuona na watirita akeyitia uturuira nkima kiare Kimboi wete na wengi bari mukuthabe kinya thukuru icigo mbunge kiukumana kiaramuka gitambira kumba kwithira gitamba kuo ai Mheshimiwa weta antu muchiara kokie ubaruira mucere na nchu kwena ana batachoka thukuru nontu bakwithira kwina kiaramu na bia kuria bitikwana nete kithirikarira nene undiretete kuromba bia kuria kiri special programs ndaurwa chio ekwa niriku ndaurwa kithira ndi mheshimiwa ndawa eni nte mheshimiwa ankoromba kura ibamba tera bia kuria nontu nti obicine na mheshimiwa no atita eta kutorombera bia kuria naara ngwewe no kankumuona aikinya sikunyu na uno tingwe akurita endre indiari muno mheshimiwa nete special programs akarombere antu betu bya kuria at least gento kira kikawate lantu nontu atiomba kuruira tiania yonde mbuire ke family areta muntu umwe bau bange bonde batiro imbi bakaria na ari beta rimwe kiumia antu ko winge ithanda to chia kiumia ri na kuri na bari ya na muthia buru nontu kithira mheshimiwa natubwithiritie barabara chia lami chietu barabara ikethira itena marinya yontu chiena marinyao kithira mheshimiwa nenjite rwitianie yetu antu betu bakethira bakianda sukuma
bakianda nyanya, bakianda mboka, na bakianda kinya mpembe cia rui. Uti muntu yakwa attracted. Ikithanda ki mheshimiwa arambiririe kurumania Jumamosi cionthe. Pira tukwenda nontu budget no ikubwithwa na mbeca cietianie no ikwiya. Turienda kuona rui, ithima bienji na water pans ibwithitwe. Turienda kuona barabara cia lami cietamburuka ya na kungi ciotamburuka. Tutikwenda kuona uchabukiwa kwa aya antu mana thiringi mana yaile. Tiania yetu kamburio ukwawa imutongeria thiringi mana yaile. Mana yaile divide na miaka 5 ithiringi 20 unenkeri. No ntu atiumba kwa tiania yonthe na abachokera ringi. Ndini antu beturio we baruaira muchere na nchu. Mheshimiwa tutitiana na kwambiria na wewe mwaka ya 2026 na ani otwambiriria siasa na kuambiana mambo peupe. Tete gerio tumira antu betu buthuku ringi. Nkiripotera Meru TV kuma Tiania Mbitanda Msmuturia wa Thirinja. Nande tutegere ngurumanio ya siasa ciaitikia ungavana kaunti ya Meru. Naria gikundi kia siasa kuma gicigo mbunge kia South Imenti bacumiritie kuwata mbaru yandikithia ria Mithika Linturi gwitonya kirimbomborano ii cia siasa cia ungavana. Ni ripoti ya Jeff Wagituma. Nabo bamwe batongeria bamatura kuma kiri gicigo mbunge gia South Imenti niboritie na gitio wari minister worimi aja Nthigurune Mithika Linturi gucoka aja kaunti ya Meru na kwambiria kuromba giti kia ugavana ni aria banyuite na kamwe bo bakethira bakimugwata mbaru na kinya kumuringira kura kiri kithurano kinene kijite. Turenda nandi ogwe Mithika othe ori aria okutuigwa thai cia nandi twakwira ogwe jantharene uturombe kura batio twirinde go support na 2027 twirinde go kwa kura cietu. Mithika Linturi igwa tukwona we weru bwetu na ito kwenda mono jantharene ito kwenda mukoro wetu agitemi turiongera wone thina ira turejaga guku turi akwinya gwetana maru ithina ira tukurira guku turienda atiri muse ogwe turienda wambirie thai mapema tunakungoja baba yetu tunakuhitaji sisi tunakuhitaji nawe that turienda weje utuonerie mantu yetu uratukenderea na tuije batu ugatuteria wambirie mapema wambirie kwendia sera ciaku 2 nio tutupambane na ogwe ndio weja waziri. Nkurukia tongeria baba bamatura ne bonenie kuria kugwata mbaru utongeria bamutumanto ethinkia utongeria baugite kwa nkurukie mwaka jumwe nande gutina iguni maturene batio mutuma batio totena imani wetu agwe one time na mutumanto ethinkia kinyaga itia muti atugagitatia kinyaga eta na njira cia coge atokainga kira tukwenda imbi atori kira tukwenda imbi mutumanto ethinkia ni mantu kinyanya gwati mbaru ni George Kinyua na wokuromba giti kia MCA abogeta ya bogaiti na uria niwe kinya mukariri gitwa kiama kia vuguvugu aja kaunti iji narua nkungana na kariba South Imenti na Meru kwa njumura barabe na muthuro jo munene baitokesa na muthuro jo munene no tobo athani nduni barabo kwenderera ndene ya Meru county na narua bakweja gukonde mwathani bobo no tobarugo tebio bona kwebio bona gwege ntobonaga okay na ndienda kugo narua no totokugwatanira twe South Imenti na twagwatanira turi kariba Meru na narua bagotega bothiurukia metho kaiti na rogoro kategate bona mtore warigite kujukia gite Mithika Linturi no aere namba 2 ya gavana Kawira na bariuga na kauri kamwe ketha Mithika Linturi na yukiti atue ya mapema atendi namba 2 no rende ari gavana na mathina ya endene ya Meru atendi ya ikionekaga kwa Mithika Linturi ketha no mbona na ari akariba South Imenti na Meru bakwaria na arua bauga ogwe weje na mpwe no gakara Nairobi na arora karaga ugacererwa weje Meru ino aciareri we mwana wa Meru weje tukwekura urainise Meru ibo gwetegeria Mithika Linturi je
metheka rentore yajo kiekura cia ngavana Meru arainise Meru aboni ni na njara narua akariba Southimenti ba ukorerera muno baba wetu metheka rentore na akariba ba kwendete muno na kurira mpinge nwije twagwekirete tore akariba Southimenti na narua ba ekwira tote kwendo namba tukaire no toba gucererwa gwaku weya mapema na bairende kukugwata ni kendo gokeria thoko ukarithia barabara na masibitari jajaretirwe rietu kagore ni kendo karainisa metheka. Ukiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Tutegere mutaratara jwa umenyeri bwa mito iregeria ria gukandana na ugaruruku bwa rira na rembere Kenya iri na moroto jwa kuingia wandi bwa miti nkiruki ya bilioni 15 iri njira ya gukandana na ugaruruku ja rira. Gikundi kya umenyeri bwa mito kaunti ya Meru ni bambiritie mitando kana mutaratara jwa urimi bwa Kinande iri njira ya kumithia miti ninge ko tigira kurina wandi bwa miti njira imwe ya gutigira kurina gukandana na mpanga ya mugaruruku ja rira. Ripoti ya Mutugi Ukembe. This year Kenya Forest Service has over 6 million plantable seedlings so far, and we expect to have around 8 million before the planting season in April. So we are really prepared. As you can see here, we are in one of our nurseries in Meru Station called the Model Nursery, where we have both exotic and indigenous seedlings here. This model nursery is very unique. It's very good because we have used modern technology. It saves water, saves labor. It is also the raising seedlings here. They don't have many diseases because of their gene, and also they are suspended, and they grow even faster. And we have a little aeration, so we use very little water, so it has more advantages than others, and they grow faster because of the controlled temperatures here. Not much, because ourselves we are prepared, and we have engaged the communities as partners, which are our stronghold, and other partners like Mount Kenya Trust. Also, we have other projects. We are being supported by African Development Bank, that is Green Zone project, and also Kenya Forest Service, and we have a lot of support even from other government agencies here. So, like up to now, we have been able to plant over 42 million seedlings. That's the achievement. Although we're doing that 7 million as a target per year. Ruje na sprinkler na mbele tuwekagira ruje na njala, lakini nande kina sarizi njeru tuwekagira ruje na sprinkler na wekira ruje na sprinkler ni tutethagia muno nuntu miteto ni kuraga very fast, tutethagia tu na stress ati wala ko jangu gene mitete kilo ruje kwa una sari no yetu yonde no kilo ruje ne mtu mwana ruje rote na stress, alafu mite kuranga very fast kwa gu every season tutethagia tu na mite ya kokana ya kwanda na ta aso wakati twende totwande 2025 to 2030 twande 15 billion trees kama nursery hizi ni tukumba kule over 2 million seedlings kwa gu kirenjane no ya 15 billion trees. Nursery no ni umbeta ku support muno na kumea eko ya na kumea kumiokeria nuntu nande tukianda mitete no kona before 2032 tukethwa tukumba kujasa 15 billion trees. Ni riboti ikethira itwike mbriki yetu ya mbere kune gikombe keroi ugeta kuraya ni tushokerete.
Peaks Hotel Nanyuki nitwi muchijwa mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard, Spiria na executive. Akiri michemani ya kibiashara turi na modern conference hall iliyobitethiraga mushemo na litingoge beotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Peaks. Aja Peaks Hotel nkero ikwena iriole gataria thambira na rojirole na karutera ukenero tungata bo spa, sauna, steam bath, manicure, pedicure na kamasanji kamarerete ukiebera stress. Turina outdoor training, rope courses, 88 meters zipline, hiking na forest camping. Mwago jo junde jo kirikidwa ne udhongi bo Mount Kenya, The Aberdares na Lodaiga Hills. Peaks Hotel Nanyuki 33 kilometers kuma Nanyuki town, barabara ya Nanyuki kuerekera Meru. Haranile na atui kukurokera 0711 969 690 na kiri website ni www.peakshotels.co.ke na ukamenya kongo geto katika ridhira mushamo. Peaks Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. Queens Chicken and Chips Hotel jo okenere bia kuria na bia kunywa bietu bire bidhuraniri na kiwango kia igoro. Tore mutidwa akwina Meru Mosque. Tore na starters ta shawarma na kebabs, extras ta cheese na samosas, fresh juice cha mithemba yonthe, rotisserie chickens, chips, chicken pieces, combo meals, kings meals, family packs, anitogitaga outside catering. Tore na outside catering offer kiri customers bambere kopya manto nkoroki turingire dimogo krokira 0727 775 555. 19 Coins Chicken and Chips Hotel, fresh and tasty. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi weka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Guatanena na Pastor Ibrahim Karori ntuko chionde chia juma kwa mberi ya dhaijeri na nuchu chia ugoro haja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wale wanaweka seti kuja unaona gari kama imejaa unaingia Kedhari mori nikiri barebari na mpara na nyonta niontubo mantu jareja agirite nikwethero bakanyirua. Ni bwega muno nonto bwa gotodura twambiririe na mantegie meshedo tungume bienine tone nkidano bora idrite igitana mbere na bora shie wa bibio bithirite bakibirite dia ngoge na bo ayuthi barimbe o impolo kuma mwirio jujwa embe ne bashumiritie gutariria mathina kathumba bakilalamika ati atongeria batithirite bagitana mbere kugwata mbaru shewa biambe umbethe na re batariritie wagi inya bwa uniformu ya gushetha ningi wagi bwa mibira irinjira ya gutetheria mbethe gwitonya kiri mitratara ya gukiria shewa biao ni riboti ya mukiri Onkonja.
na ndukembethe bethaira bene yao mianya tabira bio setha misetho ya mauro kwiria na manto yangi ya maingi ende akaunti ya Meru ndukembethe babaingi batumba kwetha bakelwelwa na yewa bibio bikorwa nonto ni bethaira bekelukira mathina kathumba muno kiria atongoria kaitakara batumba kwethera bakiorero kinya uniform cio setha mithira amwe na iratu na kinya ciani bio ni bethaira bikithukanga bangi baisetha batu tutikuona o gutusethithia tutiona inyo uturirikana kinya iratu biongo ibiathirire kinya mibira otire nyama ntondo ayau endo gya gwethia kuri kiwango kitengi kya mbeca cia micetho idolo ineria tukinyetherie nikenda anabetu bakaomba kwithira baicetha nikenda bataugume manduragine kana beta mitaratara enengi bethira baicetha ikenda bethara baimbise oriu kiria youth mwanya kuma Nteri Sembe ni bawete bon ni baulura manto ya micetho nonto iye wabibitumba kwithira biekorwa na atongoria baritine ende ni babateanirie micetho ndani gele na kadenthe stare na mbese itenga wa arare naraura barari oturetera kianine kietoe taraura ute post cieguo kianiura gikari okiagwena mira kinandruba rote athura na kianigira kietwa kinandruba nonto bokwethwa maiya kayoyori kuo miete kayoyori kianine mantone ako ni micetho tebio tusukulikaira asethi betu kabakurura weta ilabu na binge nonto bo wase matibabu ya kilabu yara to batere kwetha tukulukira ao mucie akakobwethia kauntu tuya kwa mfano ifrendi neto kwenda weta ito tafadhali dene manto ne amecetho manto ito ringinde pio batu ito tai pio manto na yau nento kia ya kolelia dene chani kieto kiongwa dagura utegi nyango ruguo okagolo kyagwethera we ngorkipa owata mubira okaringa posti oraringa ega pasi okaringa posti omewe ngorkipa utego methri posti omba kwata kana thri mubira omba kwata antu au nongo ayo matuka so mucetho na yu no tuteanirie turi yuthi tutiona inya mibira tutiona inya nguo cia ucetha ngoru cietu cia ira tucetha cio ni kingi twinjirite nthiguru onto ya bitu ibasu ekoro ibocetha ekoro ibakuewa mbia ekoro otebio toibu into yonto ya biu na umbere to baibairua nkiripotera Meru TV kumembe mbeta mukiri onkonja na nditutegere riboti itegerete rugonoro mwanya narua tugitegera gicunci kebiele rugonoro mwanya untwire bwa Meru na reto direte tugitegera mirire na mikaririe ya Mumeru au gatene baba ingi bowa oitene rira tware ya ki na kira kingi oitene nigoekerwa ki na kira kingi ni kware na ndoni injega na ni kware na mitaratara ya undugu gatigati ka arume na ntwaka ningi gatigati ka nthuki ni rugonoro tukaithira tukiorokera kiriru nteto ni cio tukaithira tukiorokera kiricio yani yo mantu tukaithira tugitegera kiri rugonoro ro mwanya nayo ni yeige ontwire bwa Mumeru au katene ni riboti ndura mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkonja yara ora na mega zenge kuru tambo itao tare omesogwe mwasia embeo ntomulta yara ora na mega zenge kuru ye mwasia iriokie ntomulta yara ora na mega zenge kuru Ndamortayo araura na mega zenge koro araura na koito nondukere koe morio kaura ndamorta obwo araura na mega zenge koro ye umeta bwa maitie akaura ekwoe ndamorta na kirĩrono rwetu rwa mwanya rũkoniĩ mantu yontwire indi tukwamba kwithira tukiarĩria mantu yakoniĩ mĩkĩrĩre na ũrakari na ũrahe kũrũbatĩrwo nguo nĩ mtu wetagwo Ntomurita mairwa ngekuru na kuru indi combere ya nĩo twaritirwo nguo cia rũko tũratuo kwĩkaira ũri na thamuni itekarwo nĩ mauta ya akawa mauta nguo nĩcio cia akawa mauta indi
ngekoro kuya kungwa kurwa na kurwa barite ngua cia miuta na cia ruko ni muntu ura weta wanto murita ari o erothi babo weta erothi rindi nirio kwatuikire ngua tuwekira ngua na tuikaire ngua cia chomba ijiri mpotho kana ijiri mara na injaru akoro bakalinga tumikumbo na nyo balinga ende nyumene be yaringe na cia marinda na ro bacoko twira ati ai obwonka mwekoro muciari kana muntu murume na mukabonda babati wikira churubari urote na chiribari no kinyo na kana yaku kaetwe utete cibitari utiona utena churubari utiona ndawa na ngoko nongo na churubari akoyera kana na te balelang sina bakamenya wote na nguendene muntu eta wanto murita wata mwekoro o na ngua akatira ngua o na mute ari kuraya teke ko wato irukoro aku ka mauta akatira wako akabulia ko na ngori na nguendene okay kwethe utari na nguendene utikio makundumiwa unduma bora ari naruko atenda ko aita uri durubari na babu ni onto butekaira nguu sendene utari ciare kuo kaitari kuo karaya nonto itatuma wa akoro batuma ngua kiborokio imwe nerinda etumi muro yo na yongi na ira ya ndwara inde yaturirwa o ukumia yabu tutona kinye ngua se wikira utagira twana to watu impio nyeto ko kana to bata watawo te ari ngua nuntu batwire atwa twatura tumamirite ndwara imwe family yatu ginya mwanja umoma mwinde bukomara bwinde watuka no bukarara mpione kwana na kana ende kasiaro ro buruburu imbi pa twakawata na byo kethe butari angu utebyo twawata na byo utari ngua kasiyire kwiya tulingeti twana twakura wa mbere gutari nya tulingeti twana aura kana kari yako ou no kaura kabu kamoto kawata ako kalwala kabu kawata ako kana na kinyawe no mota yubu ekirite miota ni etona nga wana muno miota yeta kurwa na mariti baba beto baru sore na borona kenda babara iri ndwara cia nthenge kenda batuma ngua ciati cietwa ngua ciati yumwe koro atumirwa nguera yumite na mariti ndwara ase kutari nthenge wekira ngua buruka iwa wanirite na kerora ngua cia kituma ko suma mariti yoro kuigwa suma na iro bikasuma Mombasa ko asiere barabari smart ene beta mariti kura ndwara cio batumira ngua onto tutekaira mia twekaira ndwara yu tutekaira ngua sende ne twekaira ndwara aki ya mukuru uya yewa ero thia twira lazima twikire towo lazima tutekira atwira boekira towo tutekira ngua ku inyandene na nguu tutemekira nimbi no tatumia tweta sibitari tukengo tukora mwana ate abandawa kwa muti yo muraya yo anao ngua ya tirwa u kero tena surubare soka tore ya thenda muno onto muntu na ta kuromba muntu surubare ke aromba muntu surubare kenda mwendia mwana ni sibitari kuelewa kwanti kwa surubari ri mwana kwendirie sibitari kwatuka boaya na nyangu yusendene ngipa kire nyamirimo tutemenya kwe mirimo no emiura no mwanga antu bangi baminyo miura muntu ni ethima wekara ya saiti yerindo kendo mnyona surubari kendo ora ukuna ate ukunone wini aturara menya wini kairwa moko ma etumi kuri ywa buoko kuri ywa na kuri yo ya kuena ituro mwekoro dia wenda kakua karra akwa to kunyoroka ni akimauta acha ni othamu na mauta ya kadira tenge yange yakairwa nayo mukuru arethie ni mama ametenderie mwekoro oke oya ikirio atete rwire akonelwa kerora kaira nguu gwekaira semauta ya thai tukuona kwi ntuku ntu kethira ya rosi muntu aekira nguu ya rosi ntuku mathiko nguu isi kerosi asiere ile ya muchiere ri mwanya ne mwekuru ya mwari ri mwanya ne mwekuru
ni witumiri mikathira ni kuonania ni bekaira namba cio ikuminywa kamnyoro mutiere nora ni mwari ciari mwanya muno itakario na se weta kuntu uko wene kanisa ene munda ene kiatho ene harusi ne mathiko ute mathiko ni kinya murano yo yani cyo yunda kwira ya mutiere uro ikite ntukwe murano wake eune tumi mwanya no kwibwa ninge kinya kethirwe tumirwa ura ike akatumirwa inge ira atwa ukuria nyo nara mutiere ngoro ikakanengero ni boya nuntu bakwatanira na nikiriro noro ro mwanya na ntuko ya ruyu nonkuthranirite ronoro ro mwanya ni ukambita mukiri onkonja riboti kethira itumilikiliera tukumurika kuma mashinani maturene kaunti ya Meru indi rito ritu no rigutegera kithurano kinene nthigurune ya Uganda inya kethira nthiguru gutina irani interneti kada mitandao ya kinade nithirite kiorwa ni thirikari ya Yoweri Kaguta Museveni tukethira tugitegera mpumi cia kithurano ki ntere cia Uganda na rira urakethira cindite kithurano ki akethira gitumirwo ningi tukethira tugikumenyethia amu gukirugire nya mitandao yetu ya kinade Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Inkwendere ugoro bwega.